assalamu alaikum musidɓe fulɓe darayɗo men ɗo fewdo ɗo fulɓe tv komin Kadijatou Diallo musidɗo mon arane on hande kadi addangol yewtereji ɗi anduɗa his excellency president Adama Barrow no yaada ɗum e remoɓen e yimɓe ɓen e tunduji ɗi yaade hande no mi addana on meeting waɗɗo dankunku hara jokke men tan mi addana ko feƴƴi ɗon ko miɗo yetta noon caméraman an on Abdoulaye Mbalo mi yejjitani Samba Gueladio Mbalo ha France manduɗa kanko tambiti fulɓe tv mi yejjitani Mouhamed Mbalo e Nene Tarawale ɓe anduɗa yeeso mum woni Lady Sadio Mbalo Barrow fans club haray mi yetti on mi yejjitani noon driver mo anduɗa ko on min yaaduno mi yejjitani éditeur on mi yetta fansi fulɓe tv ɓen fof ko jokkuɗo men e ɗi programme ji amen jokke men tema addana meeting feƴƴuɗo dankunku on président mo fele wow Adam Barrow ay dole kan sulle alal bulo wulinda masa jamani di ma fele adama wallahi MPP la kan sulle babu MPP la kan sulle babu Adam Barrow ay dole kan sulle babu timbe dam kum kan sulle babu President Berenata. Nana Dalilo Jang wala minti ko bankola constitutional His Excellency the President ya Mariko Sango Sang ay fonti ane jamae kacha dalila yo nyamna tan ko tay mo dalil sartale bi mo dole president bi ko atune ko sudene yonta bu gende dem tekki do rew mi di so ñom wo kamalam bina kacha kuma sila lolu li ñoo do ci nak waxtan bi mbay mobe ya marla ko ye sasimina kacha nyimbunda to seje mara ya yeb nak kep ko am ñoo do fi gara sa kanu defal na do nga sas nga fogg na lolu
wokola me menkela wolo ni aje natalo dre salon ko nyantele ko mo jindila wato sita kana lolu ke papi gara sakadu so te man man taw sa bore amal Rahman Rahim. kana lolu mu ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. alhamdulillahi rabbil alamin Si ala tentu. nak na sant yalla Wati wo wati. ne saa yu nekk Ay kairo dila. mu jox la jàmm Isa tentu. nga gërëm ko sant ko Na tano dila. ak safaan bi tamit Isa tentu. nga gërëm ko Ye kumbuwaye. nga joytul ko Fasa pali ye kairo. ndax mu soppali la ko defal la ko jàmm ji mu ci Le président Baro nala mul kontonna. Your Excellency maa ngi lay nuyu ak ñoo àndal Mbe ijiyala kairo kono. bari di leen dalal fii ak jàmm Si dua si janjang kaira kono. di ñaan nag dajale ñu jàmm yàlla nañ ko tasaaroo jàmm Ba tentula. di la gërëm Your Excellency Ba jiyala. di la sant di la dalal Ay membe doku. mu ne yow lépp li nga xam ne yaa ngi koy liggéey fii Ni sanji sayo kono. ci sa biir juróom-ñetti at yii Ni mem maje. ñu wax ne teguloo ko bët Bari ka moy. waaye di koy dégg ñi di ko wax Ani ngala ta mennu kela. ak ñi nga xam ne mu ngi am fas yéene bu def ko Bara manke folo. waaye mu ngi mel ni waxtu bi jotagu tuuti Bari si munya. waaye ñi jokk a muñ rek Nga demandema. ñu ndànk ko moom Do la jang. ñu ngi lay gis suñ fii Mba hakilo bulandila. di ko fàttali rek Nga mennu wo si nu. ay mbir yu am na jooju ñu ngi ko woon Na silo. mooy si yoon yi Kurango. mbiri courant Ani na wa foto jakoto. ak suñu waa bi tamit Ani ferio. ak mbiri féeri tamit Wolu beba hakilo kono. am nañ ne Your Excellency yooyu yëpp mu ngi def xalaat mu ngi xel Bari ala man kiti ala folo. waaye mu ngi mel ni yàlla moo ko dogalagut Parce que doku dular siata. parce que barab bi liggéeykaay yoo war a liggéey dafa bëri Nu kodole ka doku. te yi liggéey yëpp ay dépense moo koy fexe xaalis bu bëri Ni wo kodo man si. fekk na ne dépense yooyu utuñ Ate kenola. mu ngi mel ni liggéey yooyu nu mën a am tuuti Sa biri nyamina east. mu ne doole ko ñaame ne is Ila sefo alaji Omar Touré. ne seen chef bi Alaaji Omar Touré Ngana nyamina west. ñu ñaame ne wees Alaji Nganjam fa. Alaaji Ndam fa Ngan. Gañ Ndam fa Anin na jan sefo. ak suñ chef bi tuddati fii Alaji Keba Mbay. mooy Alaaji Keba Mbay Be tentula. ñoom ñëpp di leen gërëm Be nimbara la. di leen sant Inira mol men be nata. ak seen mbooloo mu takku mu ci àndal Ala yendema. yàlla nag dimbale ñu Ntol benda o nyaton kad kendol lefe. ñun yàlla dem ñu wërsëg ay jiitu baax Say mentuta je. léegi li si des rek Mba hakil bulandila menna. di la fàttali rek Your Excellency Na police post men bijan. suñ police station bu nekk fii Moto te je. mu ne ay da amul waruwaay amul oto Motorcycle ti je. te amul waruwaay te amul moto seegu yi Ni ye crime ndin soto. mais su fekkee ne fitna bu ndaw am na fi rek Isi motorcycle o ki. mun ngaa yónnee a waruwaay di raay la Banna warata. waaye su fitna bi ëppee doole nag Foye moto ta. foog ñu jëfandikoo oto O fana mba hakilo kono. loolu tax xam nañ ne ñu ngi sa xalaat Mba hakili bulandila wa. ñu ngi lay fàttali loolu nag O kola. mu ne gannaaw si loolu Ba dalila. di la ñaax rek Na sefolu. suñ chef yi Policiolu. ak police yi Ani alkalolu. ak alkaali yi Aka mennu jo. ñi nga xam ne yaa ngi leen di fay salaire Ila jo ka tarde domandi. ñu mel ni fay bi balaa mooy agsi dafay tardé tuuti Mba dalila. di la gën a ñaax rek Mennu ko o topoto. ñi nga xam ne ñoom ñooy toppatoo mbir boobu Aye peku domandi. mu ne ngay leen yëngal tuuti O kola. mu ne gannaaw loolu Na alkali kilim bijan. am nañ ci suñ benn alkaali Sanji fula. mu ne ñaari at E ka to bondi jo kaytoto. mu ne kayit di fay bi dañ ci dégg ci alkaali boobu Ka fay sambalaw sise. ñu ngi ko wax alkaali Samba Law Cissé Sinchunji gari. si juddiga Mba danila. di la ñaan Your Excellency Mennu ko dada. ñi nga xam ne ñooy toppatoo mbir moom Ye makoy.
ngeen dimbale ñu ñin December men kana muy weer wi dégmal ci décembre yalla bra dro bako mu ne robaagam yi anala jo ak fayam yi yende ma wot ngeen jàppale ci loolu o kola mu ne gannaaw loolu fewo fen tijang ne fii ne dara nekk fi fu ka tentu lu dul gërëm la ka jay ak sant la yow anala man sakunda ak sa nguur gi yëpp parce que momo mu ne dafa si nit ku nekk ay kundale dila dafa am ndam la jox pour yeje doku pour nga yow nga fekk toppatoo ko akilinte o be kenol moom lu mën a def yëpp benn yoon akari peku peku léegi-léegi nga leen yëgal sali ala muhammad banque sappo de kon na be ma be ja alkaliji ɗi yo kala mo ganduɗa ɗi ñaminata ka ɓiɗɗo ñaminaji tati ɗi minoma salmina alkalo andini mo mon de bidan bidan ko ni jaana sabo di ko de ba ko dona yo chef uji tati ɗi yo dibiteɓe tatuɓe yo kansuloɓe tatuɓe foof e ko sabo de sabo kala ko sabo de be ni sabo ka de ko do yo yawti ɗon mino salmina yo excellency makko e délégation mo immodi o banjul foof wori ko la bango alfano ko mo alero di yo excellence president baro ini ngani be abal ko dona minoma salmina e dow ligge moƴƴe ɗe mbaɗɗaɗe e nder gambiyane mbe bondona pour le kam mo do kendo bala ni ma de gambe bango ko jala yo anniyaji moƴƴi ɗi joganiɗa ɗi gambiyannaɓe ani yo anniyaji ɗo jogani gambiyannaɓe ngani o ko ye ngani la kendo ne so do gambe o yo kono ko mami salmina ɗo yimɓe tato ɓen ko mami salmina ɓe ɗum woni gouverneur Ousmane Ba gouverneur Samba Ba député makko Seni Mbaye ligge moƴƴe ɗe ɓe mbaɗi ɗo e o ɓen sa yo ɓen hande weɗi ni jemma e ñalawma bili ɗum haala wondeno ka président ko poɗɗo ar ñande fof Samba Ba Ousmane Ba Seni Mbaye teppe mabɓe ɗo Ousmane Ba noon ala ɗo kono téléphone makko taƴani ɗo kono Samba Ba e Seni Mbaye ñande fof ɓe ɗo Go on fully, go on some of the budget, another city go on from by Jan, and go super TV, if you're doing, and then the people of the government, after the government, I get paid you down, go on some Baba, deputy governor, sitting by Nava. yo mino salmina yo musidɗo amen debbo Maymouna Balde makko ne dépense kewɗo mbo waɗi o heeɗi meeting ngaji ɗiɗi siyaraɗo dépense kewɗo waɗi hen ballal ngal o wallini ngam mino salmina Maymouna Balde ne he dow won makko dépense ɗo de haala ka hande ka fotani heew kana haala ka haalama duuɓi tati ko siwridigol tan ka kala mo toon ko kulle lawolami ɗi amen laaɓi ɗi amen ñaminaji tati ko kilométre capanɗe jeegoɗi laabi foof coya kun coya kuleña ko kilométre capan tati dalaba sikunda dalaba bohol ko kilométre sappo du Malikunda Samban Jolfuɓe ari Dankunku ko kilométre jeetati nana e dalaba nana ba Sare Anis ko kilométre jeeɗiɗi ko ɗi woni haaju hande minen ñamina ɗi ñaminaji tati minen mattoɗo an e o excellency mballa mine ɗi laabi no alkali o haaliri ni minen gandi lawol ɗi seeri te minen gandi anniyama mbo hen te minen laaɓani a waɗat ɗum ko Allah woni so waɗum hoddirta o minen ma torine kuuɗa o puɗɗa ɗo ɗone o wawa hempo kana laabi tati ɓe ngari ɓe puɗɗi seeɗa kala ɓe jaaha ɓe ɓooya ɓe garani titi l'hôpital minen ɗi ñaminaji ɗi ɗo ko l'hôpital Dangunko ɗo min jogui l'hôpital mawɗo mi wiyani lekkeje ngala toon kono kala jaa toon ka windande kayitol mbiyeɗa ya kawru ɗaɓɓoya lekki sa ari kawru ko ma lana won ɗon ka kolal lana ka siga ari tawi feeri o jippima ka luwal lana ka temedere jawta luwa temedere garta
Agora como kutina tendala, kuna da kiferi la. Kala kene ko do ferina. Minen pala makko yo ministre makko heloɓe mballa min l'hôpital no heɓa lekkeji ñamina dangu ɗo de ɗum komin kalanma ɗo e ñamina wes ɗum woni haaju amen kono wona ɓurani gaki ɗo de a liggima ɗo ko heewi kada sa laari minen ñamina dangu ɗo ɓuuri famdu siyarar sawul fof sina makat in tolle jan doyata ni amanke makati kono minen jogui high school aji minen jogui middle school minen jogui primary school majji jeego ɗum fof koye jamanu ma waɗa hande saare wonde ɗo nde ala bohol ɗum fof a waɗi kono cengo laabi ɗiɗi min tampini ɗum sa emi laata emima ɗo a ƴettuɓe moɗo saykul ɗo e dangungu temedere e capanɗe ɗo e coya temedere e capanɗe joyi e yomna tan te tawi ko moɗo ko noga joyi joɓata yo nayiji amen leydi ɗi ɗi ñamina dankungu min ngalaɗo nayiji ɗi jari laaɗo nayiji ɗi ha faaɗi jara nayɗi si ndiyam toɓi koto fof ɗi doga ɗi jaa jara sina ɗum koye gueseɗi ndewata kana si ndewani e gueseɗi mbawɗa hen ndiyam ɗi jotto ɓulli ɗo min ngala bo hoolaji ɗo nayi jari minen ma toɗi ɗon ne ministre ma agriculture walla mine ɗon o amen vétérinaire campu gonɗo ɗo cuuɗi ɗi fof hendu ndu ñarti office a gadda ɗo ko ya o luwoye dula minen coɗi ɗon ne waɗe wassalam abaraka bake kuma sanimbe musola kansulo kumanila lady kansulo Fatou Sama ayena ani jamae kacha lady kansulo Fatou Sama la ko bismillah rabbil alamin arrahman rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin amin ndelam Fatou Sama ti ñamina isla lady kansulo man may Fatou Sama ñamina isla lady kansulo bi mbedi amula mu solto yalla di wax nak ci fanna jeeni mbenna ministre konto na Fatou Kinte di nuyu ci ministre de honorable Fatou Kinte ani Maymuna Bande mu sol bama mu sol fama national women mobilization yaay jigéen di bay jigéen a jamay mëna balne mbenna chef sabol kam tan na ñamina banku sabol la sefo mbenna ministre konto na ndeka faale ministre Fafa Cissé kata lota ne ministre ka loda ma lota ñamina e yolto ama ñamina wes juube ama ñamina is juube ama ñamina dankungu juube mbe président Barrow dan na minna Your Excellency President Barrow lay ñaan rek ndel mu musol leti ñun de ay jël lañu président Barrow na wilta suuto ndel musol ka wille suuto President Barrow do de haji ko ñu jël dañu jóg bari silo waaye yoon ku dan kun dawr silo ñu fi yoon di daw rangarango wala bije rangarango wala bije rangarango ko nekk Pate Sam fodala ba rangarango wala bije silo man bete yalla hando mandi coya kata kumoto silo man bete ya président Barrow musolin ka willa suuto kata faroto ntol ya fara do bololo sama tilkan ni ndel be faroto sara sene ramatan tol bulu ni dara tilkan do faroto be ko bo kele bulole la non to bari sa intera kitol na kala bara hani sa intol manda hano nin tara nga sene joran so ndel sigambia be balundi président Barrow mbe dani la wala ye ko ma jube musolla mbe mol be tentu la mbe jey la mba fala ko ala baraka assalamu alaikum
Honorable Samba Diallo, assalamu alaikum jama'o. Mr. Salmina, His Excellency the President of the Republic of the Gambia. Your Excellency, the President of the Republic of the Gambia. Mr. Salmina, Cabinet Ministers. Cabinet Ministers, Balkondona. Mr. Salmina, Deputy Bebe. Deputy Balkondona. Deputy Bengon be Johnny be Hangon no be do sabo deputy wadi deputy Bengon no be do ender lidi be do. Ako deputy men deputy nunto and men deputy say be jangal be ko. Mr. Salmina governor e deputy governor ji di fofu. Governor and deputy governor be ngal kondo. Mr. Salmina CFA ji di alkali ji di fofu. CFO ni alkali be ngal kondo. Mr. Salmina youth ji di. Mr. Salmina the press. Mr. Your Excellency do hala hewani do joni Sebo. Sabo yimbe be kali cadeje leydi ndi. Your Excellency min ko seedare jinmi haale kulle laabi he. Your Excellency min ko ligasi jinmi. Your Excellency ta bimbisim immima ɗo ko wiyete ko e jamanu samba ɗe gorɗe ligga ndabta ko gatto jam min de wude de sabo nyin silondo ka sambala jamanore sabo ko si a ndaari min ako ni akro sinte si wona laamin Bora Mbodj ako namake la Bora Mbodj ko min tan fampanaɗo député aji 3 times ako karto fayde tamman député nden noon si woni ako ɗum aratu yoke duuɓi 15 ñamina dankunkuɓe kam pampano carte ako sanki tati lu ñamina dankunkuɓe carte do fedande heɓe gulla kulle laawol aɗo ibata wata sila ko wosi ɗum si heɓaki e jamanu am tan tami weltaki aɗuma soɗo tele jamanu ɗo e Your Excellency ko on tawtomami Your Excellency wo fonso koye ɗo haala hewata haala hewani ɗo jam koto siyade koma siya jam on jiima on noddumin ɗo ɓe jooɗin less mako ako waɗade komandi seytede katatama jam waɗi kibaru mo jogimo o haalanta leydi ndi hannde nden noon min mi fota jonnu haala e Your Excellency courant o fuɗɗama dulaje goɗɗe pooleji ɗi darima dulaje goɗɗe gasɗe ina gasa dulaje goɗɗe suwaka fuɗɗe nden noon Your Excellency ɓay on puɗɗani men ma courant o miɗon jiiɗi ballon me courant o hen to e hunde wotere koɓe goppiɗo koɓe kalani on woni kulle paraji rewɓe ɗi Your Excellency ko duuɓi ɓaawo rewɓe ñamina dankungu fof e ñamina won fof gaccuno yaago faro ɓe fof ɓe gaccuno yaade faro joni noon rewɓe je ɓe puɗɗitima yaade faro joni noon ɓe jiiɗi gorɗe ɓe jiiɗi pawatilaji ko wallitiɓe nden noon ɓay ko maaro kala Gambiyannajo ko maaro nguuɗa Honorable Minister of Agriculture ñamina dankunku ɗo rewɓe koɓe puntinta ko ɗo maaro koɓe puntinta ko ɗo maaro e nder ndi leydi galleji goɗɗi si ɗi coñi ɗi jotto lewru ndu ha ndu artataɓe coodani maaro nden noon mboɗon jiiɗi mballa men paraji amen ɗi ifta ɓay rewɓe ɓe paama liggoyo e ko teganmi hen seeɗa on ɗon mboɗo ɗum abbini e dow Minister of Health miɗon ɗo jogui ambulance on woni Jisadi Health Post Honorable Minister of Health ko probléme ko gasoil ñamina dankunku naɓe mbi ɓe jiiɗi ƴetta on ambulance mbaɗamo onda of riders of health ta ɓe mba ambulance mo wawat heɓ ndiyama gasoil kono ambulance mo heeɓiyan ɗon tan heɓata gasoil nden ɗum waynonino ambulance ala ɗon mbeɗen jiiɗi ballamen ɗon ɗon si yawti leydi ndi ɗi ñaminaji tati ɗi fof ko ndemoɓe tan woni ɗo soɓe ndemi
ɓe jiiɗat dulaje ɗo ɓe mofti bagasuji maɓe ɗi woni mangasuneji ɗi honorable ministre of agriculture ngol sengo moɗon jiiɗi balla men ɗon e ɗon si yawti ɓay yo excellency wino haala ka hewatamo jogui ko haalantali ama yimɓe ñamina dankum ha hande waɗi yimɓe ɓe gandanɗuma heeɓe nder ndi leydi waɗi koɓe okki président o e waɗi koɓe okki président o ɓeɗon ɗo jogui suko mbiteɗo Omar Seka ok joni mi salmini ko renti ko ɗo fof kono caggal salminandu o daje mo poɗɗen ɗo mo kawriɗen ɗo hande amin jafoɗa kam seeɗa mi waɗa annonce ɗeɗo yimɓe saabu neɗɗo si waɗi moƴƴere yo moƴƴere nde haale mo naja mo gonɗen ɗo Sirifo Mbodj waɗi ko waɗi pour o daje hande wawa success Jali Ba Kuyate makko ne waɗi ko waɗi Lamin Sawane on ɗon ne waɗi ko waɗi mo okkuno ngaari ɓeydita e nder maafe he Samba Ba gouverneur Samba Ba waɗi ko waɗi gouverneur Lamin Seydi Kane on ɗon ne waɗi ko waɗi honorable Birom Sow on ɗon ne waɗi ko ɓeyditi honorable Dawda Dieng mon ne waɗi ko ɓeyditi min e hoore am waɗi ko mbanmi toon Souleymane Diagne mon ne waɗi ko waɗi Chief Ñamina Dankunku mon ɗon ne waɗi ko waɗi Chief Ñamina West on ɗon ne waɗi ko waɗi yo Chief Ñamina East ɓeɗo fof mbaɗi doole maɓe o kafu mo gonɗen Fafa Cissé waɗi ko waɗi on ɗon Mamoud haali ɗum caggal ɗum ɗo mbiɗo on fof mboɗo yetta mbiɗo mon salmina mi salmini ministre ɓe wondi ɓe lawol fof mi salmini gouverneur Samba Ba mo ganduɗa ko gouverneur URR kono hande ko kanko mari ndiɗo leydi ga te kadi ko ɓiɗɗo ñamina mi salmini gouverneur Samba mi salmini député ɓe ɓe gonɓe ɓe nduɗo tundu fof ɗum woni honorable Birane Sow honorable Samba Diallo e honorable Dieng ɓe calminama seefuli ɗeɗo leyɗe tati fof ɓe calminama mi waɗi ɗum e junngo seefo gañ Damfa NPP National Executive garduɗo e His Excellency President Adama Barrow mi salmini ɗumen NPP Regional Chairman ɗo Sadio Cissé o salminama min calmini kelifaɓe ñamina foof His Excellency ñamina noon ko tundu remoɓe tigi tigi e tundu aynakoɓe en nani remoɓe ɓe tigi kalani koye mumen fi golle ɗe mbaɗaɗa ɗumen ɗe ɓe kaali fi awki ɗumen engrais yonɗo awki ɗumen awdi yondi His Excellency no ɓe kaalirni ko no woniri ɗum woni cee mbaɗe no jaren baati njool he jokkul Ndiaye Kounda Kerewan Touré Mamoud Fana Sinthiou Yero he Ker Omar awki ɗumen engrais ko yata ha 946 sakuji awki ɗumen awdi maaro 351 bags e ceere ɗe keɓɓima awdi tubaño ko yata botoji temedere e boto goto ceemaɗe no kuɗan mam Mbayen he Ngawar he Pate Sam
Sinju Alaji sodo koy he Bamba Kolong Jafay koto he Jafay kuda e ce godde mbawtade fo innu a okki ɗumen ɗo engrais ko yata 875 sakuji a okki ɗumen awdi maaro ko yata 512 bags His Excellency gilingi miden e toye ananani minen ginna organic fertilizer His Excellency nyamina is akuno ɗumen 150 bags organic fertilizer da ɓe coɗani ɗo nyamina wes akuno ɗumen 100 bag organic fertilizer nyamina dankungu 100 bag organic fertilizer His Excellency ɗiɗo organic fertilizer fof koye nder gadinaji eɓe waɗi ɗo His Excellency sengo gadinaji ɗo nana ba gadin maɓɓe o roots project o mbo watti ɗo tigi tigi kono ɗi woodi ceeɗe ganduɗa ɗe poti heb gadinaji kesi pul on contract noon waɗama sign ha ɓen golloɓe gaddi bagageji mumen ɗi Sincu Alaji Boka Hall Group koye on tawa Mbayen Women Society ko fotɓe heb gadin Ngawar Sutiba Society ko fotɓe heb gadin e Amdallayne ko fotɓe heb gadin keso ɗiɗo contrat ji mbaɗama sa en guili lewru ma lebbe ɗiɗi ɓawo bagageji ɗi ngari ɓe puɗɗoto golle ɗe joni His Excellency a hokkiri ɗo joni matching grant ko yata ha million ji jeego e ko fawi His Excellency ɓe dariɓe ɗo ɓe goto kala o wawat hebde $408,000 te wona ñamade ko grant mo ganduɗa ko laamu ma he iwi e World Bank ɓe min gollita ɓe ɗum ɗo fof ko wallita ko remoɓe His Excellency haysi wona oɗo matching grant roots project ngariɗo ɓe gokkino ɗo matching grant CRR ɗo 14 individuals e groupe goto route projet ko nata jande ka fu tarni mali ani mo kukili e jiño de ma ko andi wol fana mi andi be haali do fi do na e jarata no manki yaalon na e ni so la mitula ko jande ka do tarne kono His Excellency faala ma haalande fi so kunda be dasana dula keso no sifa mo jiida o saare sillere ko on sifa ni asa nyaamino so kunda do pour do naydi jari yo Excellency yesi ya ministre de la santé a sillere ka do ko akam ja so kunda ko na o sifa tama pol minen jaɓi noon ɗo nayɗi jarnete ɗo definitely yonani ñaabinare ndi fanni ko leydi aynakoɓe ɗum waɗi min guddidi vétérinaire outlet ji ɗiɗi goto mo kuɗan goto mo dankugu ɗo His Excellency dula mo ganduɗa beyi e baali neete ɗon no sifa mo jiiɗa o hanki on ni sifa woni ɗo Sambang on ni woni Mamoudou Fana on ni woni dankugu ɗo Ndiaye Kounda e Pathé Sarr ne ɓe jogui ko way noon His Excellency hikka flot o waɗi ko CRR ɗo e ñamina ɗo woodi famille ji jeetati ɗi ganduɗa guese moyen ɗe fof jakkino parali ɗi mbaɗono flot e yano a hectare ji jeeɗɗi ko yakki ko e mi nani haala député ko he woɓɓe leɓɓe ɓe kulle caɗele moɗon sengo bagageji ndemmu maaro e kadi on gullitima ɗo kulle si on ndemi ɗo moftuɗon ndemari mon ndi e
e si Allah jaɓi si min kimbinima Banjul he yamirode His Excellency président Barrow min jotto min daara hoɗum peeje min mbatta pour ko safri ɗeɗo mon caɗele on jarama mbiɗannaɓe ɗo haala juttaɗo hande par ce que mawɗo leydi mo mbo ara o haalna mon ñaaminan kola koko kumoto jam fade jam mbi kañum keejimma ba massa keejimma ba aɓe lafrataloƴandale ɗecca ko jambitɗon ko fof ɗi duuɓi fof aɗen men ɓe wosi jañi sahol ɓe mbo ara o haala abinaɗa e kuma si o haali na kumata ko o waɗat aba kelat nden noon woto kamara wota haala ka juɗɗo woto kumata jam falantol yagoɗe ko girmugo mbolo ngo tan girma député ji ɗi Samba gardiɗomo de ko gonɗomo he o haaju kamo jeyi drom député o chefol alkalol min loɗañi kuwo ko kuula arti e Samba Diallo he yimɓe makko sembe Diallo jon ngala moru député ñamina West ñamina West député o parti ji gonɗi ɗo NPP NRP APRC militanuji yimɓe fof NPP APRC NRP haala ala ɗo hande président mbo ara o haala kumata jam mbi président mbaɗa kana kuma si o haali hande na kumata mbi ñamina dillat hande ñamina ɓe timminaɓe nden noon woto kammala ko en paɗa ɗo ara o dillida leydi alanga ɓuura e nabankoji ya ɗo e haala ka juut dani kumaɓe jemayala chef o alkali dankunko o ako dankunko alkaloji o wi ɗo Samba Law salari makko o wona keɓowo ɗum ako sambala ala jowa gasoɗo ɗum wimo janggo o yaha jiituyu salari makko lijjitama yo o yaha ɗum réglama ako samba alkalo samba sa jiɗiyu gila o haali ɗum ɗo min lijjiti ɗum ha janggo o yahana kalis makko ako kam yawosi jamɓe siri jenne manda bañum ne tokoto sama haydara joga paraji ko jambitɗon ko Demba haali agolle ko ɓe goosi forolle koto tembiɗo jorti simin gartoyi ɗo on kalat goɗɗum ko wona laabi paraji ako min murtanan jam koɗe ko ningala sodda ɓe ma ɗum maɗolla framande kala ko siɗo mi yi ñamina dankunku weccima gaji ko ñamina kala dankunku yelamata de gila nane mbiɗo ɗo gonmi e saare nde kabrita ɗumɗo ɓeɗi sade oto jam hayde ɗo fittete hade kabrita ɓeɗi meeting ngaji ido o fitio tabital ko probléme wonno atake ɗum probléme oɗi de kono ngol lawol ɓarni siro fof aɗi tawama ko ɓeɗata ka fawa nden noon oto kamala on jettama ngal deyi on jarnama ɓendu sefeli fof hay goto accaka e forma goto ko mi wawa limtu ngal ɓe simi limti en ɓoyat ɗo linkoma totoɗe kono yimɓe fof gonɓe ɗo hande on jettama on jarama GRTS miɗon jetta mon on jarama par ce que aduna fof ɗa laara ko woni koɗo aduna fof nga laara mbolo ngo ɓe laara ko Adama Barrow woni he wadde he leydi he miidiyaji goɗɗi ɗi fof ɗi mbaɗa kolle moƴƴe journaliste ɓe fof on jettama on jarnama paɗen Président Barrow ala haara on jarama Thank you. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. ñetti yoon. Mbe gouverneur kontonna. Président mu ngi nuyu gouverneur. Mbala dokuñol be kontonna. Di nuyu ñi mo liggéeyal yépp. Na député mel bi jambe be kontonna. Suñu député fi nekk nuyu naa leen. Mbe sefo kontonna. maa ngi nuyu chef yi ak yeneen chef yi. Ani sefol mel be bi jambe be kontonna. ak yeneen naataango chef yi fi nekk nuyu naa leen. Mbe saate wal kalo ne almamo kontonna. Iliman mi ak borom dëkk bi ak yeneen borom dëkk ak iliman yi fi neew. Ani saate alfal be ani saate o be. ak kilifa dëkk bi ak tala bi ñaminan kol mbal kontonna baaki. waa ñaamina maa ngi leen di nuyu bu baax. Allah ere council chairman o chairman ere council Janjanbureh anala council na dokuñol be konton ak council si nekk ci Janjanbureh ere council yëpp nuyu naa leen na délégation na ministal suma ñi ma àndal suma ministre mbaɗigol terol suma mbokk yi suma xarit yi annin nin patiyol me alon kon te ledenta man sa kundala na coalition members ak
parti nga xam ne ni ñoo ànd ci nguur gi di coalition members yi mbe be konton na baake ñu na ñoo ñëpp kenn ku ci nekk mbe nde nala ñaamina nak duñ ñëw be ñaamina fii man Sirif Sawane konton te gërëmul Sirif Sawane nuyu foog nga nuyu ko moolon na kanunte baalom nit la suma xarit la suma soppe la andu ngaaje fana kabirin nga middi people toñin dati te bi ma commencé tuuti bi ma def ni ci réew mi nga Jaliba Kuyate jajam bii bu leen ma gis Jaliba Kuyate fii tey gis amu jankool ti ngaaju wela nata faasaro la pour dankunkoot kool waa dankunko Jaliba Kuyate dafa ñëw jàppale si farle si dankunko oto mbe Jaliba konton na baake kon Jaliba Kuyate président ne mu ngi laa nuyu ngaye ko nga sayindoji janni nga baanadoji jang mu ne gis naa fi benn baana akodi youths are happy ne ndaw ñi kontaan nañ oto laata ñin la ñaamina youths are happy ndaw ñi ñaamina yi kontaan nañ kontante baake pour que mënuna ñaamina kotenke président Barrow ne kontaan na pour dellu si waat ñaamina ñaaje nga ko kontano soto ni murtana ñaamina soo gisee ma am mbégte boobu leen de dellu si waat ñaamina NPP la dim folo abota ñaamina la jang ma ne député bu njëkk wax ne ni NPP la fii la jógee oto amunta ko dafa mel ni NPP la foundation o fondement parti NPP a kelo pour aye lo xeex ko ba taxaw a jihado jihad bi a folota ñaamina west ñaamina yi west yéen a ko commencé andu a député bi jang te député baa fii alhamdulillahi rabbil alamin kontante wala baake sant yàlla président kontaan na ci loolu ndel dum mo melti ñun nag dañ nekk ñoo xam ne man la fi kala fisiri walle oti duñ nekk fis wàlle iko fisiri walle o fii fis wàlle tawinte yalom tawalef la ye men long li nga xam e kabala wala ena kuudoke loolu ngay bañ nga ñëw def leneen kontante diyamol to nga men moy jang kontaan nañ trop ci kàddu ñu fi wax tey mais ajen kontante woto président soo gisee mu kontaan mool yen na dogol beele konti kilin nga men ke ñamina kon dafa mel ni suma nguur gi benn liggéey yi nga xam ne ni moom laa fi jot a defal loolu iko dogula ka faye nimbara man na liggéeykat nga ne ko jërëjëf bala bata buka wo bo abaloto dëgg yaramu métti wala coono du ko génnee bari aka juso landile andu akala wakilo fana aka lafale waaye dinay defal liggéeykat bi te dina koy ñaax itam woto ñaminankol ngal tentu wala baake kon waa ñaamina président Barrow ne gërëm na leen ci loolu middi people to ɗum mu ne nemmeeku lu mooy def ni askan constitution o le ko président o ñanta banko murumuru na ni banko mo le kaca lii nag lu waay réew mi moo ko sas président bi ne lu néew ne benn yoon ci at mi nag ñëw wayri banko mool walla président o tombon ka sindi ngir ñun waa réew mi ñun ñoo tànn président jiital ko ni président o ɗon tombo ya sindi itele mana patron o itele ñanta fula ñi lafta ñin dogol président boo tànn jiital ko yow yaay patron moom yow yaa koy wax ne ko lii laa bëgg ndel ɗum sonta wala wala ken natal dammane lammoy man nag nangu naa loolu moo tax yéen rek laay déglu ndebu ka moɗon lammoy mel ka kuma kalantagol fo mbuka wol lammoy ngaltelle lammoy du may déglu ñeneen ñi nga xam ne ni ngay wax waxi kayen wayri altelle ente da dogol altellom na bosti yéen ay suma patron yéen ay suma boss man seen bindaan la wala ken ni natangal lammoy président Barrow ne moo tax ma ñëw taataan ci déglu leen bari ñaminankol ngal lammoy baake ngal la kumol fana moyle waa ñaamina boor bu ci nekk dégg naa leen te déglu naa leen wari kuma laal mel be nata lojang waaye ñi fi taxaw fii wax yëpp ibe kuma kilimo yole fo ñëpp benn wax lañ wax malo foy kaccata la janni kana ñi plateforme o taban xaw ma ndax dañ déggoo ñoomi neen balaa ñoo wax bari be kuma kilimo ñine fo ci wax yëpp benn kaddu la woto a koytanma ka fo wolo ñaamila la suulote kon nag loolu óor na ma ne loolu mooy soxlaay waa ñaamina bari ŋaamira waaye foog naa ne jaabiroɓe mbulu jaabiro me yaalon ko am naa tontu boo xam ne na député o Samba Diallo suma honorable député Samba Diallo bi naataate laaɓe siinola le tey su demee dina nelaw be xandoo yaalo iko ñu ne momen labanta jella wole ka jele baake ŋaalon ne ko omo suro ka fon ñinata ñaminankol la le dañ fàtte ñaamina bari man ñina ñaminankol nde buka ñina gambiyankola fàttewuma kenn waa ñaamina fàttewule surtout altel me yaalon ko altel le carte o fayi rawatina yéen ñi nga xam ne ne yéen a ma jox carte si ñina mooɓe la bari nde ñina lalte la dinaa fàtte ñëpp ba mu des yéen ñi ma tànn woto ñaaminan sa faale ko kon waa ñaamina maa ngi leen a wax ñaamina wes ñaamina is ñaamina dankunku ñaamina dankunku is ak west nga silol soto ñil ɓeeɗo ɓe men ɗo kuna ñin banque sabo ɓeeɗo am nañ yoon yi koy liggéey bari sila kilimɓe je naata ñin silo men na waaye yoon bi ma ñëwee ni jógee Coyaabe fii 23 kilometers ñaar fukki kilomètre ak ñetta woɓe silol kono nan ɓe silol men ɗo kuna yoon ñoo liggéey bari ale o sila kolongol mel ɓe fo waaye yeneen yoon jafe yi ngeen wax yëpp 65 kilometers juróom benn fukki kilomètre la a ɓe mu ñamina doron neti yëpp ci biir ñaamina la ñamina wes ñaamina west ñamina is ñaamina is ñamina dankunku ñaamina dankunku woto allah silol nga approuve le kon seen yoon yi approuve nañ ko inchallah alɓe mool jela mi ala ɓe naala jang su
neexee yàlla di ngeen gis liggéeykat yi ñëw iballa silol ñil sumanna dinañ nata yoon wi andu inshallah on defon le mina jang te man su neexee yàlla maa fee ñëw nimbe bero lala lumme jang kër bi ma fee tekkeel bu njëkk wolum ben lala janne kër fii la ngay faral nin jaliba kuyate nga diandi do ko edati ñamina ko inshallah commencé fii liggéey yoon yi commencé fi ñaamina ale courant wala ko men fo mbiri courant bi ngeen fi wax ngamira ale polo jele say naa gis seen mandarga yi pool yaa ngi ñëw do diamuto janga ko do kulal kanale eta am na ñuy wax ne liggéeykat yi ñëw di dem bari sa fa ko courant ko ngambandi wala le gambia ko courant bi loolu moom pare naa ci kurun tadale fo kurun ko ndara fo boli banna démba dem naa ba boli banna fele gannaaw gambia danta wolto fa Gambia em courant mo futata jeele boli banna am nañ courant woto ñaminankol alsalon kafo ñim polol men lota kon waa ñaami na xam ne ne pool yi ñoo sampa nii courant o minala sain courant bi di ngeen ci jot léegi wayre kaɓe nga complain o moy kafo ko polol man fuɗo ñamina ba ma déggee tawat bi ne pool yi egsi wu ñaami na nde fawre nga nawe ngol kool man maa kool liggéeykat yi nawe ki ngoy ko allah projet kol ɓe janjandi ñawoña ne seen liggéey pool yi courant bi mu ngi tasaaroo lefta le dow kula dol samba sain ñamina lefta polo eloje sayi ay liggéeykat yu dem ñaami na ci bari nata nga polol je woyen contant baak ay loolu am naa ci mbégte gis naa pool yi ñu woto sain alɓe courant o sotla ñamina banko ka ñaami na di ngeen am courant ba sa tewol men fanan meyalon koye man jiyo soto dëkk yi nga xam ne ni amul ndox inchallah al fanan ɓe jiyo soto lale neexi yàlla ndox bi dina egsi ci yéen ni moye dasomo dila ay kontoŋo dila nit su la joxee ndékki jox la añ na ko mbe simow dila ngame ñanta laalalale su la ne dinaa la jox reer kon gëm ko woto ndel man na cakanola ñun ñëwuñ caakaan wala ndel nata dow kuwol la dañ ñëw pour liggéey andum dow ko ñimɓe continue la mba accéléré la te liggéey bi dinañ ko yokka pour nga mool ma koye mool mele an ko walla ɓe banko kan jang pour ñu dimbale nit ñi nga xam ne ñoo dëkk ci wari ni aje ye tombo mole jikole sotoyde naa soo gisee nit ñi óolu la dañ tànn la dañ la ka mo kilin tombon ka ke ñaton kooti nit ñi ñëpp nga jël kenn jiital ko amanke kuuti me alon ko a soneyata nekkul lu yomba bari ni wo keta waaye su loolu amee woto ela responsabilité lom dafa mel ne yow sa taxawaay la ela banko mol sa kalamuta kafa falindiro ketale pour waa sa réew waa gis ne suppaleku am na o falindiro iɓa lon na ñaadile suppaleku boobu naka nga koo xamee ila baluwoñi wole ɓe falinna moo ne seen dundin mooy wecceeku ko dow kuomel ɓe keeri ne liggéey a ngi am na ministre diyamuta jang suma ministre bi wax na fii ministre of agriculture di honorable Demba Sabali ay projet kol melki jang a yeɓe fo janne liggéey agriculture bi liñ fi def yëpp aliyaji ay million woro wula almost a wara dijam bi toll ci juróom-ñaari million la fi jox ay juróom oto e salon kafam ɓe banko mol sembentuya kandi nag ngeen xam ne ñu ngi dooleel waa réew mi pour banko bita ñaato ñaami réew mi ni moo mun a demee kanam alle loptan ko fo janne tawat ngeen fi mbiri lopitaan kuɗan loptan o ga stade le pour ka rénovate waaw lopitaan courant bi commencé nañ di ko liggéeyal mba daran kurnale dinañ ko defaraat andu mba laran kutol le naati la je dinañ fa indi lal yu nde bees bagage kutol naati la je fa matériel yu bees ka loptanoñi fanan ka sembentuyandi lopitaan boobu ñu dooleel ko jisadi fanan gisal itam help post ɓe o fanan lola jisadi fa def lopitaan bu ndaw di help jaren jang jaareen fii nin na patna ɗo ɓe je meyano ko fana mina loptano ɗo kan jaren am na partner bu ma waxtaanal koo xam dinañ sampal lopitaan yimɓe mo dépense ol de meyalan ko jaren na dépense olo lii yëpp dépense la boo xam ne pour jaareen ci ñaamina la pour jaren fanan pour jaareen itam ñemuta kuluŋo ñi nga xam ne nappkat yi pour gaal anala jalol ak mbaal yi ana sulata bagasol mel beela ak bagage yi moo soxla pour nga wol fanan sotole nga naatile pour ka di jaren kol pare ko ñemutala pour jox ko nappkat yi nekk jaareen pour ñewoye suto jaren koto jën am jaareen ñewoye suto ñamina kono ñaamina am jën a ñewñin fanan si soneya su ko defee mu yomba a dakana koleya bu mu seer ñinon na sila fandoti lii mooy suma yóbbaal nga men naati ñaminankol ye indil waa ñaamina bari mballahit la ko waaye maa ngi leen a dig ne nimɓe berolala lummen ker maa teg xeer bu njëkka wolum ɓe laala janne fii la ñooy fanaan jaliba ko yata ɓe laala janne Jaliba fii la fanaan nga berola dow koye dati teg xeer bu njëkka assalamu aleykum wa rahmatullah